Da ne bi previše gubili vremena na anatomiju leđa, navešćemo neke od većih mišića u leđinoj regiji, 4 glavna mišića koji čine većinu leđne površine i na koje se želimo fokusirati najviše u treningu su trapezius, latissimus dorsi, rhomboideusi i erector spinae, koji se sastoji iz 4 mišića koji manje i više idu dužinom celih leđa. Trapezius mišić pridodaje najviše debljini leđa. Gornji deo trapeziusa služi između ostalog za elevaciju skapule, kao na primjer kod shrug vežbe, srednji deo služi za retrakciju, kao kod veslanja, a donji služi za depresiju lopatice. Latissimusi najviše daju širinu leđima i imaju dve glavne funkcije između ostalih, a to su lateralna adukcija ramena, to jest približavanje ruke telu sa strane, i ekstenziju ruke, to jest približavanje ruke ka telu kad je ruka ispred tela. Rhomboideusi su podijeljeni na rhomboideus major i rhomboideus minor i oba mišića imaju istu funkciju, što je retrakcija skapule. Sve vežbe koje budu aktivirale srednju regiju trapeziusa će aktivirati oba rhomboideusa također. Da počnemo sa latissimusima. Iz ličnog iskustva radom sa klijentima, velika većina ljudi ima problem da osjete kontrakciju latissimusa dok izvode vežbe. Razlog tome je što obično dati kretni obrazac kompenzuju mišićima bicepsa i trapeziusa. Zato često u treninzima koristim metodu aktivacije mišića latissimusa, primjer je vežba sa ekrana koju upravo gledamo, jer potpomaže u mind-muscle konekciji, što podržava i naučna studija iz 2009. godine gdje su Benjamin Snyder i James Leach pokazali da specifičnom instrukcijom, palpacijom na određena mjesta na mišiću latissimusa, ispitanici su pokazali veću EMG ili elektromiografijsku aktivaciju mišića latissimusa. Za cable pullover ja volim da nagnem trup malkice napred, vučem šipku laktovima dole, ne nazad, i da držim laktove blizu tela. Ove serije trebaju biti moderativno lagane, nikad ih ne treba raditi do otkaza, gdje je glavni fokus potpuna motorna kontrola dok se vežba izvodi polako. Posle par serija vrijeme je da započnemo glavni deo treninga. Generalno, trening za leđa možemo podijeliti u dve kategorije, gledano sa strane kretnih obrazaca. Vertical i horizontal pull vežbe. Prvo ćemo se pozabaviti sa vertical pull kretnim obrazcima. Glavne opcije ovdje su nam zgibovi i lat pull down mašina. Dok dosta ljudi misle da su zgibovi bolji u aktivaciji latissimusa u odnosu na pull down mašinu, istraživanje iz 2013. godine od strane Kenji Dome i kolega su pokazali istu aktivaciju mišića latissimusa u obe vežbe, dok su se izvodile pod istim opterećenjem naravno. Jedina razlika je bila u aktivaciji bicepsa koji je bio znatno veći kod zgiba. Tako da ako želite u tom trenutku da dotaknete i biceps malo više, zgibovi bi vam bila bolja opcija. Ali ako želite da izolirate latissimuse više i smanjite ulogu bicepsa, onda je bolja opcija lat mašina. Koja je onda optimalna širina hvata i pozicija šake za lat mašinu? Prva stvar izgleda da nema velike razlike između pozicije šipke ispred i iza glave. Različite studije urađene na ovu temu pokazuju jako zanemarljivu razliku u aktivaciji leđnih mišića. Međutim, jedno istraživanje iz 2002. godine je pokazalo da lat pull down, kad je šipka pozicionirana ispred glave, imaju malu prednost u aktivaciji latissimusa u odnosu na druge mišiće leđa. I pošto ova pozicija šipke smanjuje šansu za povredu ramena i uz to u ovakvoj poziciji se mogu koristiti veća opterećenja, ovo bi bila tehnika koju bi ja preporučio. A šta se onda dešava sa horizontal pull vežbama? Ljudi generalno misle da vertical pull vežbe aktiviraju latissimuse za širinu, dok horizontal pull vežbe aktiviraju najviše trapezius i romboide i time razvijajući debljinu leđa. Ali istraživanje iz 2004. godine je pokazalo da to uopšte nije istina. U ovoj slici možete vidjeti da row vežbe imaju zapravo dosta veću aktivaciju latissimusa i znatno veću aktivaciju trapeziusa nego lat pull down mašina. Tako da ako hoćete da imate velika leđa, neka varijacija row vežbi se mora koristiti u treningu leđa za masu. Inače, ostavljate mnogo neiskorištenog prostora gdje se može postići hipertrofija leđa. Jedno istraživanje iz 2009. godine našlo da je inverted row bolji od barbell row vežbe za aktivaciju lat mišića. A jedna studija konduktovana 2005. godine je pokazala da je sedeći row sa kablom mnogo bolji od barbell row vežbe za aktivaciju istog mišića. Iz ovoga možemo zaključiti da je aktivnost lat mišića veća kod vežbi kojima ne moramo da stabilizujemo donji deo leđa, jer vežbe kao barbell row, na primjer, jačaju i erector spinae mišića u isto vreme, pa je ova vežba popularna bila od davnina u bodybuildingu. Međutim, ja volim da ubacimo kod dve row varijacije na svakom treningu leđa.
Naravno, opterećenje i volumen treninga zavisi od klijenta i cilja koji želi da dostigne u treningu. Za kraj, mrtva dizanja i mnoge varijacije ove vežbe koje ćemo obraditi malo više u sljedećem videu moj brat i ja je još jedna neizbežna vežba za razvoj trapezijusa i erektor spinae mišića. Ova vežba je jako rizična ako se ne izvodi pravilno tehnički, tako da ne pokušavajte sami da radite ovu vežbu ako niste sigurni da ga izvodite tehnički kako treba. Kada gledamo tip mišićnih vlakana, latissimus dorsi mišića i trapezijusa, oba mišića predominantno dolaze od tipa 2 mišićnih vlakana ili ti brzih mišićnih vlakana, a ovakva mišićna vlakna bolje reaguju na veća opterećenja, dok su erektor spinae mišići predominantno tip 1 mišićnih vlakana, to je spora mišićna vlakna i mogu bolje da reaguju na manje opterećenja. Koliko često treba trenirati leđa na nedeljnom nivou? Učestalost treninga za leđa u nedeljnom mikrociklusu i volumen treninga su krajnje individualna stvar, jer oporavak mišića kod svake osobe je različit. Ali iz ličnog iskustva 2 puta nedeljno je najbolje trenirati leđa da bi maksimizirali hipertrofični potencijal leđnih mišića.